na leđa. Petra, dođi. Ti se zoveš Petra, a kako se prezivaš? Pavlanić. A koliko imaš godina? 5. I kad si krenula u male znanstvenike, kad si počela? Jesi odmah čim su otvorili, onda si ti došla tu, jel? Da. I kako ti se tu sviđa? Lijepo. I šta radiš tu? Pokuse. Ovi pokusi što ste večeras radili, jel ti se to sviđa? Da. A šta ti se najviše sviđa od tih pokusa? Pa, ovaj prvi. Prvi pokus. Da. A ovo je tvoja sestra? Da. I ona je starija od tebe? Da. Jel se njoj sviđa? Jel volite zajedno dolaziti? Da. Evo, kako se ti zoveš? Josipa. I kako se tebi to Josipa sviđa? Odlično mi je. Koliko ti imaš godina? 8. Jesi nekada bila na ovakvom nešto ili ovo prvi put kad si otvorila u Bjelovaru? Prvi put. I šta ti se večeras sviđa od ovih pokusa? Ovaj koji smo sad radili. Ovaj zadnji sa mikroskopom? Da. I kako si ti doživjela tu krv, taj pamuk, taj luk, što ti je zanimljivo? Kako se ti zoveš? Mija. I koji si ti razred? Jel ideš u školu? Ne. A koliko imaš godina? 6. 6 godina. I ti dolaziš isto, jesi ti mala znanstvenica ili znanstvenik? Znanstvenik. Znanstvenik, super. Jel ti se sviđa ovo večeras? Da. I šta ti se najviše sviđa? Ona ide drugi. Drugi, što je to bilo drugi? Ajme posjeti, jel se ti sjećaš? Da. A šta je bilo to? Mjehurići, para. I ajde mi reci, kad ti ovdje to sve napraviš, kad dođeš doma, jel bi ti htjela to i doma raditi? Da. Da probaš, ali to ne smiješ doma raditi, jel tako? Da. To samo radiš ovdje kad dođeš, a? A osim toga, jel ti se sviđa druženje, prijatelji? Da. I što bi ti kasnije htjela? Jel bi ti htjela nešto tako i da se baviš kad budeš velika? Ajde da čujemo, kako se ti zoveš? Ja se zovem Borna, prezivam se Jakić. Čula sam da ideš u 4. razred, u 4. osnovnu školu. 3. U 3. osnovnu školu. Dobro. I kako se tebi sviđa ovdje? Pa jako mi je lijepo na tim kelapsu, radimo svakakve pokuse, nešto i naučimo kroz te pokuse. Uglavnom da kažem bolje nego u školi. Je li ovo nešto što si prvi put se susreo sada ili si nekad to probavao ili bio na nečemu tako? Pa ove pokuse što nekad radimo, te neke pokuse nisam radio, neke sad jesam, nešto sam učio, nešto nisam, pa eto. Ajde me reci kako sviđa učiteljica, teta koja radi s vama, kako vam ona to sve pokaže, prikaže, vam se to sviđa? Pa jako mi se sviđa, jako je vesela, dobra, zajedno radimo, jako je dobra, uvijek sve brzo naučimo kroz tih sat vremena, puno toga naučimo i eto. Dobro, bitno, znači lijepo ti je. Da. I tu imaš i društvo, upoznaješ se sa, vidim, imaš prijateljicu, pa je, ne smeta ti što ima, ne znam, od manjih 5, 6, 7 godina, sve ti se sviđa. Meni to ne smeta. Dobar dan. Ja se zovem Roko Janda. Tinker Labs je jako dobra stvar i radionica ako neko od manjih želi ići u nju. Preporučio bi im i jako je dobro u tome. Koliko ti imaš godina? Ja imam 9 godina. I kako si se ti odlučio da se upišeš na ovu radionicu? Odlučio sam se da se ova godina Da. I sad ti ideš koliko? 2 mjeseca, jel? Da. I šta ti tu radiš? Pa radimo zabavne pokuse. Jako volim kad možemo igrati neke igre u pokusima. Jako volim kad se igramo s onim pijeskom iza.
svega volim I tu. kad dođeš doma, što kažeš roditeljima? Da ti je bilo super, da ti je bilo Da prekrasno? bih htjela opet ići svaki dan. Znači ti bi volio da to bude svaki dan? Da, Nedostaje ti, nije ti dovoljno samo 1 sat, jel? da.